khe phat la pen long ria phat ka ching hon ben pot pini litul bang so kiduk kisung alam ka che than ben pot in krang ling lo kali bagala an na chulong ye ni wan brung bom ni nim long lo so sonia lam sin li than po pini la bang so mai bang ke madak dum ma jong ben si patir people lo la bang so mai lo Mitri ke pas atu phanda aning pathe si pini garbi apoho benam tuman archu bolo alam itu kirang jilang as damen adu se ke charli pothai ge phan nili alam tu phan hiljume hang pidu lo la pen adu tu pini la bangso mai lo Congress pen CO la pen SDC pen KCO la pen BJP pen COC pini bangso heng la pen longria farman karjap thi ba song long ke che po ogno bun atuma phan Meli, nanti tu mau panik ke kelong pen, turun pilo lah pen nanti tu long anu se, anak mahir jadi dapat padunan, tapi kai hir cuma dapat padunan. Jilang ke MP election lo, muneng lo, non puas cek lo, nikah siapa lo, lah posi, ini tu karbiang lo ngarat, lah pen NCN sarat, apong lo. MP kache toy du ha parliament lo har dak parliament lo ini tum kache toy du na MP kopia potsi har dak kache toy du na kok pulote karbiang long la pen MCL sarat atum atimang jase mera bangke hembre kang tim mate article 244A utol state hala bang sia kena lasi Parliament long lam nang ninje pidum chime be karbiang long la pen MCL sarat phat thetan ale nang an PGP nei pusi kuma phong ka MP election phong hui tu gut pidum bong lo dan de kedam ta ka dai tum thek long lo MP kache to tu pen ko pisi tu mana le nang an pilo kedam tang SDC husita ini tuh pahai lo, MP pahai lo, MLA pahai lo, council ka pangning phip lo, boy phisita, SDC huta joint torong pia pangning kan cap MP paman deka, haladak, hempre kalama bangke, ninje dam de der solo, lapen ninje dum sita, alang aki jutsi bangke, MOU si deng rong, lasi alang aphat, jasemet ke MP. Kace toy dun ke hemprek ka pelong dia pham sia la pham inti toy dulu pasal na khasi berensi inti aphana congress peningkan krip hop pa kasose ningkan ing koi thake pa kasose berensi inti aphan MP ka peman kar beng long la pen NC sara alang phanda sona thang lo hemprek alam ninje dun jimene hemprek ka pelong dun je thek jimene puselang li phanda toy dulu sita alang ta hadak amek ke jang dum lok si ni kan koi thong kep ka pepa la som si thek long bong lo la pen ke dam tang aning kan som thang lo ni kan sir kep ke chol lo muneng kan ke ni kan kep lo forensik be non BJP ke cari to mane forensik be phan MP pamano alang to na thang lo hadak hemprek alam e theda ningi dum de pin kan kep chol kar biang long ara phat en sin sara phat ale ke wan physically ale ke wan PG ke bopen liprang jong thamo video sinang wan pikrai lake karbiang long arat tu maning samune video nang wan pikrai je video kar jua por par alo nong je mobile anu tinda mobile smartphone sinun ot krai international lama ta mobile phone ong thekong alo video lo ke thang thekong le kali magalang ri la hello lasi ili tu nok IPHC party penon kirang jilang MP kopia posi tu cepai dengan kokji polan pe bangke ke tang MP apa itu cuma lah lo posi non kirang jilang bangke ini tum sar jai ka thara phan che to juga haradak hemprek kapilong munje phat hemprek alam un an haradak ka pache danu ni phan itu malang phan to dengan to karbiang long lasona burki mo wilang IS DC commissioner ke mana bangsi karbiang long phan isi rat caria song ke Japon pu ali pilang apu sona song Japo ke pini tu ma phana ko pailo sar jai ka thasi pini litu manangar japik lu ko to lasi litu malang ni phan rum dungan ji alang ni na ke jate litu kloi dungan kok ji
Lasi non ini tuh kopia posi ke pahai nang pok jima polang te bangke lalu. Lasi karbiang lo ngarat doang, karbi lapen ingong so itu cingrum sih. Non kirang ilang ke MP lekson tuh pahai dengan kopko. Kedamtang ini tuh tenglong lo, karbiang lo MLA bang Pino, bang Pia MLA, apaan itu hadak Assam Legislative Assembly lo, ke toy itu nang bangke, hadak orang kita ni itu nang alam kita perlu. Je, karbiang lo, ada nak kimang artikel 244A, Autonomous State abangke, Ladakh Assembly lo cerai nang po. Karbiang lo apaan Autonomous State seng nang po, pura Dak Assembly lo NOC, haladak alang tumuhin pen, dunang po. Boy pisita, ini tuh main mele bang pia tum sita. Labang son lang pakai pinalitan ni itu hai bang berelu. Lasi itu MP hijack sta MLA dah hai nangji. Ini tuh APHL si jong sinang ke hai lo pute MLA bang pli MLA atum akimang haladak Autonomous State ke senja pat akaprek at district do ana MLA tum kloi kre pulute MLA bang pita ka resign. Ko bang ke kedam tang MLA election ta postal long sini tum ke top dak lo. Karbiang long aral tum ahok pet nak ciri dul pamika ke posi bini tuh malah sebut hayu dulu. Sita, non kirang jebang ke, ini tuh MLA, election tadi tuh cepahai beksi, ini tuh makai mang, kalau tak assembly long kanin jedur pen, anak tuh nak roy kre pote kari jai, kalau bang roy patient si pen iklan jebang ke. Lapen, council long, kopi posi tuh ini tim nak kongji, council long jong si itu ini ne pulote, non itu karbiang long, atop anu, towar. Karbiang long arong tuar abe, ha naga rema la penalo hat kuki di masa, ha la garu arong tuar mi lang abe di long dong abe, la ana kisung sulang, la pulo tek kuda ke lo ke klempo, council long department hongkep do, department hongkep, a department la council pasi karbiang long atong ado development ke klempo, tang tenon, kedam tang, AFDC hukat klempo ni dalo, Kongres satu nak klaim ke dalo. Lape non BCP atau mak klaim ke kanjang lo, karbiang lo, karbiang long lape ilong suarong kelang dia bangke. Lasi, ini tuh APHC, kilang jilang tak, council election cepahai si, council ini tip nangpo. Lalu pelote ini tuh, konat mak karbiang long ke do, kau anak kehilo mana tuara semar nangpo, ne lang kabi konat mak, kacau dia he, hospital. Pendang lok kaprek war saya apa itu ndak council pensi ciklan bunji lasi la bangso ake mang pecunji la pen klemji puno tangte itu council pensi klemji apa lasi itu APHC pen kilang jilang kami council yang itu jepahai rek ini lah lo dono tuh la pen ini tuh thekong lo karbiang lo akaprek political party itu kacari itu thekong oilang kedam tang aprak ASDC hubungan ke council cari lo lapen apian ke laso aprak national party congress tuh cari bom lo lapen nona ta national party non BJP tuh cari bom lo itu council lo ining hanga link ceklemji sakurita ining hanga link CPG kontrak ta itu ining hanga link si CPG kacing tuh ramotoan ta itu ining hanga link inglo so lapen karbi apa si CPG choji council aja kongres itu exercise di pelote national political party penting itu nona tuh lake regional political party back nangko itu kedanta ani kongres apaan kepahai pen kupi lo lagi gitu ya karbi pen di masa nang pasti coklo nak ilong so ya karbi pen kuki nang pasti tung pasti tharlo karbi pen rengma naga nang pasti bohong lo nang pace bohong bhet abilu inglong so hian amke nang pace bohong la lo la so bidi ke klaim cheng ke kongres kachari hure to na to lan chobe kali na council long sakuri long lokta SIU dispur pen banbe tik ke nang ningkan hini le sakuri klaim ta long le lo dor malo lo ningkan thong le sakuri lo klaim ta ador malo lo lake kongres kacari husi na bangso SIU ta bengun dulu lapen pinangan
Rizab kapar lokal dia long le dopik lah Kongres kacari hut. Oh, aprang ya sisi hut. Api Kongres kacari hut ana bangke Central Government phang Central Reserve Forest pupen amat jojol labu. Dah kita pikir. Oki tiok kepacupan lapu Central Reserve Forest binding labu. Nama nona bangke Karbi long aloke munit tum ke dojibek habit ke mangga bedalu. Sob tike ingat kepacupan habit si semarlam. Amat mon kata ke long lepota piu ne lo. Forest Act bangke langsung si kecepan. Lah koma lo klaim ke National Political Party hala Kongres kacari husi ke klaim. Lah hello. Lah si ili tum National Political Party upon Jongsi. That council long adim pek bomb lang politik mak hegi videji. Ili tu malong ri masih videji. Non na BJP tu pan theklo mati ili tum di. Border eviction da prang bono. Topi polo ke eviction ke. Khala dak Bihari do, Muslim do, Bangladeshi do. Khala dak dokai ka chong hutum do du number do pik po pole. Aron ri pen hand skim thik pole dak eviction jiga ni hadake. Nang tum chini machine la sola. Hala dak ka eviction jike solar plant. Hey, solar plant. Kau na 1000 दिखा लो ने. Non hala dak solar plant jike pangi ji. La dak ke mos ka hai. Itung kar bila peningong so tu dak ke long legi cerai dam long lo. Ha bidding gram chai sa dak ke long legi pota long thang ke long lo. Non hala railway parai Central Reserve dikit di lai Central Reserve. Dak lut long le rong et ke. La pen la dak hem sikim long le pota si long lo. La son dak khang lo. Hala tu non BJP tu lasua solar plant hala central government tu pen ale ke long ifasi long ke eviction ji pujo eviction pen kar biarong kim de nale misem nale ka pregala sita nala tu male phajo la ke long le ka chujo central government pha non foreign one no la bang so foreign kar biang long tu mas council pen pilo le ke long ke hala dak tax ke tu ji tol ke hala dak kan da bang ke council phang ke tax pipi le ji ke di lagi central government se tax lagi kopi lo lagi tu ke langsung si cuci orang lo non BJP tu ke Meghalaya border itu alam arjunong mo hala dak ka ahok pe kar lo ke cuci orang lo tuliram rohang pe limonto bisa sorma atak siapa kang ahi jong lo ang par ke itu kopi lo dolang ke non kar biang lo termas council lo asit apang ke hala harok hano ke kar bi apang si patur bo Long lo jadi last month kita usia konting long tiap pan tiket deh lo Bengali pan patur ha Bangladesh pen ke mana West Bengal pen ke mana Bengali pan council asih mana CPF po lah tungke non lah border chairman pendang lo nominated anta anta ke mana tu bang si hoda ya kalau te itu kar biar tu bang inglong asal tu bang ke pesi tu lo bang pokat nang po body itu kat hai tu ima kona lo itu betul lah mata thang nang itu Nama Thai tu lah mali tu. Nama Thai apa lu? Nasi council long bang kecik ke biar kaya tu si election bukan jok lo election an thuru lo council long aron re lagi. Nasi itu efisiensi pen kes tak sedang lo high court lo. Dah ke? Inglong asal kali tu election thurong le. Nominate MEC macam pang le. Lapen council election an thurong le pusi kes sedang lo bang so kes ta. Hai po. Ili tum ali deng tangka pusa ka weapon posi non case kacedan ki un e polam jo. Hai je phebang ke lake constitution nom sido ke. Aron nom tok dake. Dake inglong so tu si thur chot danji bhuta joklong chot danji pu. Dak 62 la constitution nom ke tok tu. Tang de non BJP tum kupya palo choda ye ke. Lumineta keche khaya bha. Hala yem ta keche ke bia khaya bha. Inglong asoti kali tum apa sih? Iya. Ini tunggu pilo kedua. Long le pota kita dah kasih bay. Kongres pe BJP. Kongres hut ko ama long le pota kipi. Non BJP atum si kipi long hut jola. Kongres atum ko ama inglong aso kali atum bhan Bihari Bangli bhan sakuri kipi yo. Non BJP atum sakuri kipi ong lang kontrak kipi ong lang. Ko ama. Oh, bepar pihak iklan adukan nomor sagipi, ahem gipi, kalau kongres non BJP tu orang, lalu jadi,
bukannya nong hala exercise karena departemen nomor tenun top to hopta dari bang ibu nang age ho tuliram no hang aja kong hepi tubo hopta dari bang ibu nang age ho lah hello lah si attack si CM MEC FPMLA bukilang thok do jong do na tu alang tu ngaja kong ngabe pilu dake hala ang tan men gewang Bihari akeng pak West Bengal pen gewang Bengali Nepali tu makeng pak rum sido no la MEC CM do ke ili tumke BJP long li pupo Congress long li pupo ta national political party atu council kachari pen aposi itum karbiang long la kirilo itum karbiang khai la kirilo la sinon ili tum ining chilu nangpo mata thek nangpo aprang sono ancho buve pokoke non ke litum chithan no welu lasi non itip tip abang ke itulah regional party council of Iminangpo akapre ka regional party kali dei non la itu APSL se tum sudah council of Iminangpo la kalik pulote itu makai kibelo dono tu nang tu machumi bi panik pilo kelang jilang sita nang itu bothimot Pini Congress pen BJP pen ASDC pen angge johan kolte la pen inje doana phangka dili choro par pilo athe manang itu nang methang akhe akisum ka chini pen methang long ri akidu kisum ka chini pen pini labang so itu minglo maso la pen karbi laso ahutu rafa cedang nangi pu pini litung ka che songbong lo nang litung nang ka cerapu jakong nangi pitu no pot ni nang tum han choro pikhanga la sigelang gilang council election tay tum cepahanang kilang jelang MLA election cepahanang lapen muneng MP election lo MP election tum cepahanang dono tum lasi kininje ji dolang non ke jutsi itu masar alang ni pensi kato kabe aron alam pendang lo non karbiang lo kupi maka ceplang bong alam ada itu malam ada solam mang itu sar senang hampo lasi kato kabe kasih tong ratu anak hanta nili akiro bisi lam denton kolo kado